Whafteia langa leo le tue na wau mai fo i le whaai unga le vaiaso le fo launga lo tātou o tino. E usi bia le whaafonga le isi whaopoponga le nei, o tala i mea lo te tupu si o tātou o tino i Sāmoa. O se pepo whaamaumonga o whaamtalanga mai i le mtanga luenga le soi fōmalo loina, wa whaamau nia eile la tātou le se fulma le fitu wafe tangata Sāmoa na pesia e le siama o le whaamai o le dengue fever. Tano mai le aso lua se fulma leono le masino Januari. E lima se fulma leono ngā se fōna ripotia e le aso lua se fulma leono Januari e o atu le aso lua o Februari o le tausanga le nei. O lo le lifa le pepesi o le whaamai o le fever pōna ewe i le tu ainga o le 10V1 e ui o lo masalumia o pesia fo i le isi tu ainga virusi o le dengue lava o le 10V2. E se whātarananga le sui officer Silion tanga ruenga o sui fōmalo loina, le whionga tanga loa Robert Thompson, male autus Tala, na ia whailoa i e whaisi o ngā toa aunga o le 10V2, o le whaamai lava leo le fever pōna iwi po le dengue fever, mao se atunga lunga lea pe a whai e mauti no wa fia aido tātou o tino. Wa toa waru tangata wa maari liu, mai le lifa lava i nei whanau la iti, pe o le whaamau nia fo'i le fitu masina o se pepe na umalo na soifua le amatanga o le vaiaso le nei e a fianga po le sotanga le whaamai o le dengue fever. Mai o se awa no wa le whaiti ai le tu inatu pe o lapta inga ma le soifua maloloina lo tātou o tino. E le ngata e le pui ngā masani lava o le whaamamale o ngā taifale o ta whaamaota ma ala vai a tō mano whanga o mai tautu fuai namu. E mai se foi tunga la au lau whala le o lo teu i nailu mama oto le tele o ainga o se tasi le o la au e tele ele swa vai e tautu fua aile namu. Ua fofonga mai ere ofisa le komisina o le whainga pālota o le aso lo se fulma le fito le masina le nei o Februari o le a whatau nuo i loa i a whainga pālota la i te lua i tu malo i o mauti noa o le tu malo vai singano numero lua le moto tele i salafai e na wafa ma vailo la to sui fai pule na manu malo mai le palota ia au kuso. Le fionga ia motu a poa papari Henny Burke. Pe o na sila fia o ia sa tau vao se sui tuto tasi na manu malo mai ai. Pe ta ina fili lo na i tu malo e fase e atu o ia i lalo o le tanga vai le vang fa upufai o le fa atua tua i le tua Sāmoa tasi. Ma fa atino i lo le isi vai o le tu la fono fai ngā palota. Pe a whai e suia se pāti e toi anga i eise sui manu malo. E te tau na toi fo i lona i tu malo e toi whaati no le whai ngā whilinga. E toi sa ili eise sui o le i tu malo. A to ai ma le i tu malo sa whata numero mo mua i upolo. O le toi whaatau tei o lana whai ngā palota le titi. E na ua whaale au ngā ina le whaamsi nonga le fo le fionga le whai pule. Le tina i a seve fui mono tei. Na manu malo e le palota le tausanga o te nei. Na whaamau nia le whaamsinonga, le solia uma i la ua ma le na tangi pe na tālo sanga, le ana Ronnie Posini, lo la solia le wai e inga po tu la fono whainga whaato sina te meo whainga palota. Ma whaatino i nai loa le tasi vaengo ai e inga o whaasalanga whaaltu la fono whainga palota, e lua no fwa inga po le se furu tausanga, e le mawhai o na toi tau wā uma i la ua i se isi whainga pālota. Mai o le so o le atatala i restala mo sui tau wā uma mo i tu malo e lua, ai o le vai asa fōu, e tu inatu i sui o restala, e toi whaau i e tua se swafa pe amanao mia. Ua tu ua le tau sala Sāmoa, le tamaita ia ilinga noa whengai mali i soti mapule atunu, whatase masui o le kalapo le ono mea, Waanga i atu i fiti e tāpenai mo le tauwanga le tausala o le Pasifika. Na whailo i atu le tamai te tausala ia ilinga noa le autu stana le astofi le vai aso nei, ma ia tāpā i toe lava o le langolango sua le atu nuu i lana tau mawhainga. Ai wa ia te ia lo tele ma le toa, ma e le o iai fo i se fefe ia te ia le tauwanga, ma o lo alu e le māsalu salfoi, e te tau o na toe fo i mai Sāmoa, ma le pale o le tausala o le Pasifika.
O loo maua pele ma fana o na o loo iai whaatasi mai pele mana o le lii ai whaapea lea o le langolango maalo sia nai o matua o nai o ainga whaapea ia le ono mea ma tangata umalava o loo tu mai o lato tau awa wa le whaamoe o loo anga ia tuai ia i le taimi nei a pe ona suinatu fo i se taimi o luma o loo ngalulue so tau au pea ma le ono mea production so i lato lea o lo whaatau taia le nei whaamoe moe o lato fo i lea o lo ngalulue whaatasi ma le Miss Sāmoa i le tolu tau sanga talu na matale ono mea ia le wala pea tuai fo i maa i le nei tau sanga ia o lo maua pea le fisosoani tele lava lea o lo iai o tangata umalava o lo fisosoani mai. Pea na sera fiol tama i te tu sala ia eilinga noa o io se tama i tai whaia onga le tātou University au Sāmoa, lua se fulma le whātau sanga le soifua, ma wai whaai loa le autu Tala, wa tā pena e le taua wha le mawhau o le whao ngai no le tā leni ma le malosi, ai meise wa iei le toa i ante ia, e le tā pena ina ona ofu tau wā i vaenga ese, mai nei Itali e ma le mauti noa. Ai o loo maua pea le loto ma le anganga, maua lalo mai le alii. Ia awa ata pena ina le whaamoe moe ia tūlanga i isi tamai tai fo ia la mato tau wā. O loo iai lava le langona fia awa o le nei tau vanga. Ma sos tau vanga lava po o ni fono tanga fo i tātou te whalatai e maisi atunu o le Pasifika. O se awala tātou te ngalulue whaatasi o tātou atunu o la iti tātou o atunu o le atu Pasifika. Awale atina eina o tātou tangata i. O Sāmoa uia o miha le matati e le tauvanga tau salo le Pasifika e le sasoa i leo tau sanga i tolo o manu malo lava ana sui tau vā. Lena manu malo le tasi iwa ono, tasi iwa fitu, ma le afi se lau iwa se fulma le valu. A toi ma tau sanga e lua iwa tuana i atu, na toi sasoa i fo i le lua a Sāmoa. Lena manu malo le tamaita i a moe mwana sa whātoa swanki e le lua afi lua se fulma le wha. Ma le tamaita i a li tara Jeremia Allen i le tau sangan tenei. O le tau vanga o le a whātau teia e to fitu sui tau vā, o le a sā i lia mai ei se sui o tau sala mai le Pasifika, o le tau sala le a Tukuki, Amerika Samoa, Kiribati, Matonga, o Fiti, Papua New Guinea, ma le tau sala lo tātou o tano. O tala fawia, whamanuia le tuale whai ungo le neiva yaso i a Samoa, Fasoifoia.